compañeiro Nicanor Acosta. A unidade popular está hoxe aquí, na nosa praza, na Praza Grande de Galicia, na praza que acolleu as generacións de ciudadanos de todo o mundo, na Praza do Obradoiro. Pola nosa dignidade de pobo en loita. Loitamos porque un goberno traidor ao servizo de potencias e multinacionais estranxeiras está a deixarnos sen pan, traballo e teito. A eso que temos dereito: pan, traballo e teito. Loitamos contra un Estado fallido que mal vende os nosos dereitos ao poder económico. Son só negocios, nada persoal, como di a mafia, porque non pensan nas nosas persoas, só no negocio, só nos seus bolsillos. E dicimos mafia porque estánse a comportar como criminais organizados, roubando, mentindo, chantaseando. Por iso estamos hoxe aquí, para facer fronte a esa mafia que nos está a maltratar. Que non nos representan, que non nos representan, que non nos representan, que non nos representan, A chamada crise non é máis que unha inmensa estafa perpetrada dende o poder económico. É unha estrategia neoliberal para recortar os nosos dereitos e facer negocio con eles. É pura codicia. Iso ocorre porque o poder político está totalmente sometido a ese poder antidemocrático. Debemos preguntarnos se manda máis o goberno ou as multinacionais. E coa resposta teremos claro cal é a nosa realidade democrática. A troika europea é un contubernio formado polo Fondo Mundial Internacional, Banco Mundial e Comisión Europea, que non se presentaron a ninguna elección democrática, pero dictan as normas aos Estados como si tiveran algún tipo de legitimidade. Estados que actúan como sicarios dese poder antidemocrático. Liorta contra a troika! Liorta contra a troika! Liorta contra a troika! Esta Unión Europea non representa
non é nosa. Negocia ás nosas costas un tratado comercial con Estados Unidos e Canadá, o TTIP, que é o maior atentado á democracia que se recorda. O negocian en segredo, sen debate no Parlamento Europeo. Non é unha Unión Europea democrática, non defende os nosos intereses. Se nos juntamos para loitar, podemos ganar. E ese é o objetivo das marchas da dignidade. Ter máis forza que eles para derrotarlos. Derrotar a un inimigo cruel, criminal e despiadado. E a unidade e a dignidade son as nosas armas. Se as usamos con inteligencia, venceremos. Sabemos que é difícil, que o inimigo ten todo o seu favor e que usará todo o seu poder mediático e policial para derrotarnos. Pero temos que loitar xuntos, organizarnos e ser máis fortes que eles, porque somos máis, porque, compañeros, temos dignidade. Unidade popular, 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 unidade popular. Privatizan hospitais, como de Vigo, triplicando o seu custo para favorecer a empresas privadas, aumentan o prezo das medicinas, deixan a moitas persoas enfermas sen vacina, recortan a dependencia, pero coidan con cartos públicos ao país de raxóns. Privatizan servizos de emergencias mentres Galiza arde cada verán. Recortan en educación pública mentres favorecen aos centros concertados. Acaban coa gandería e a agricultura e a pesca. Malvenden as caixas galegas unha empresa de telecomunicación tamén como Verde. Atentan contra o medio ambiente, enchen de cemento as nosas costas, consinten que a mocidade teña que emigrar para ganar o seu futuro, porque aquí, amigos, non encontran nin presente nin futuro. Un futuro lonxe do noso país, a xuventude. Recortan as pensións, privatizan o ferrocarril, incrementan de xeito perverso a débeda ilexítima e agora ata puxeron un imposto aos solos. Un imposto por usar o sol como fonte de enerxía. O seguinte será cobrarnos ata por respirar. I know you've been down, nothing but rainy days, shuffling around, looking for a change of pace. You say you feel lost, and we don't know what you've been through. Still you carry that cross, and
no one gives a damn about you. Well, the world will keep on spinning, it ain't gonna turn around, waiting for the perfect moment that'll never be found. Well, how about now? How about now? Yeah. What do you want, girl? What good would the pity do you? Life's just a song, and the note to me and you, So you make movies, play them over and over again. You keep suffering through this, just hoping for a better end, better end. Should I call you at the airport when your ship comes in? You're packed and good to go, but don't know when to begin. How about now? How about now? How about right here and now? How about now? How about taking what you give, and how about doing what you say? And when all you got are lemons, how about making lemonade? Your word is all that matters at the end of the day. That's okay, come what may. How about now? How about now? How about right? Sempre a mesma estrofa, è vita vita, con la tua cara, sabemos que mientes. Una pantalla, un televisor, oltre un ritratto, me uomini è fin da vita. Però vai a sapere o che vale, vai a sapere o che hai, las tuas barbas.